kaina siapkan jemu pian gede holo are supaya berperang pian gede ta uyohe bila ada hintalo buat disahang talo pigi bila ada jemu campur lawan hintalo jua kaina dibuete jadi lawan pian bila hendak pucuk jembu itu gesan maharume ujar nang sari rapat jua gesan marapate kalau perlu pucuk jingah cilai gesan manggenale. Yes, benar. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban Kepada bapak ibu ini seberataan atau lawan bang nanten nang laki binian lalu nang lawan pian tadi nang pemula ulur mengucap salam dimana begana pian nang tak kumpulan ini nang salam kami pastinya dijawab akan lalu menjawab salam ini sabdarataan mungkin sekali lagi ulun mampulik akan jadi gasan pian ini sabdarataan kita menjawab salam suatu kewajiban lalu nang tak lupa ulun mengucapkan assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban Terima kasih ini sabdarataan nang mana salam sudah menjawab akan mudahan nih bang kita ini sabdarataan berkata di pian ada mengucap salam mudahan berataan panjang umur sehat badan mudahan bang kita selalu dalam lindungan duniawan akhirat berataan salamatan lah salamatan jadi bang kami terus melanjutkan ini nang bemadihin pulang nang diteruskan karena permintaan nang sudah mengundang ujar bang ngantin pabilanya bang tuntung kaina disilihakan hendak kasih satu mat pastinya bemadihinan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada bang ngantin pian laki binian selamat menempuh ini nang hidup baru pastinya nang jasan pian jadi nang pangantinnya panas dingin bebujuran jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada abang Akmal nang sebelah kiri pian malam ini sudah nang bangai guring pastinya nang lawan bini mana malam senayan ini nang sunnah nabi jadi nang lawan pian banglah ulun padahi sebelum malam
jadi nang bini pian sudah mongkal bina beisi istilah malam ini jelas nang bangai tahan kira 10 kali jadi lawan bang mantin nang dua lagi bini sakadar kami nasihat lawan pian hari ini imbeh nasihat toh berangai kepala minan beputuk hajar lagi jadi nang lawan bang mantin tampolo ada hari ini jadi lawan nang bini saumpama pian surga kaina hendak menanti bila lawan lagi pian harus ditaati bila kaina abang amal istilah bulik begawe sambut di lawang pian kaai kurehingi bila kakak amal afar pian nang kaut dengan kaut takkan juan nasi bila kada beiwak sanga akan iwak wade supaya lagi pian kujul-kujul sakit gigi Allah sakit gigi jadi gesan pangantin sudah ulun padahi tadi nang tu nasihat gesan nang bini-bini jadi gesan nang lagi sudah juga dipadahi kasihan panas dingin pangantin nang lalakian kaina malam ini pian pajang dipuaskan jadi lawan mahaji terima kasih lawan pian nah 50.000 sidin manam behiakan pinanya memancing acil bebeju hirang lalu nang lawan pian ulun mendoakan bulah terima kasih banyak ulun ucapkan mudahan buhan pian panjang umur sehat badan usaha pian diberi keberkahan mudahan banyak taros amas pian nang di tangan sampai tu banyaknya kaina ke pinggang-pinggang supaya pian ngalih saumpama berjalan alah berjalan terima kasih pulang ulun ucapi kepada abang nang tadi 5.000-an memberi jadi mudahan pian sehat setiap hari mudahan bertahan pian lancar rezeki mudahan usaha pian bertahan diberkahi mudahan bertahan kita kawan naik haji lah naik haji lawan bapak ibu pulang nang ada di sini ulun mau ucapkan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian nang ada di sini kawan minta padahi ini ngarannya inal sebelum bematiin kai tadi banget terjadi ujar nang lawan kakak nang bebeju hirang belepis putih hari ini ujar kai abi hendak minta nomor HP bila ujar pian kaina hakon memberi saumpama bila rindu kawa ai ujar bisi jadi nang lawan pian imbeh nang bematihin hakon nai kalau memberi karena kai ini dasar bujang masih asli jadi nang masih banyak nang ini bertaan buai nang belum bebini jadi rombongan kami hanyar nang bertiga buai sudah bebini pertama itu Bang Dul nang kreator kami lalu Bang Saputing Bang Dul ulun ucapi ujar nang dengar kabar cilai nang bini sidin sudah pulang beisi jadi nang lawan Bang Dul kita doakan hari ini mudahan bini pian selalu disehatkan mudahan bini pian itu dalam lindungan mudahan kaina berenak paai salam salamatan aja kita lupa kami mana rusakan membawa bematihin buai nang kedua kali ulun mau ucapkan jadi nang lawan pian di sini sampai restaan ini wabil khususnya kampung nang apa tahulah nang tadi ikan
ayam. Yang jelas bang di sini Jalan Ahmad Yani kilometer 8. Jadi nang lawan ibu bilang banyak sasanguan. Jadi nang lawan ibu sabar taat. Ujar hendak bulikan tadi mau ucapakan. Mudahan kaina bulik buhentian salamatan. Nang mana bang di sini nang jauh saruanan. Mudahan beretaan pian nang dalam lindungan. Mudahan beretaan selalu nang salamatan. La salamatan teruskan tampolo nih pangantin. Ada nang lawan kami bergabung nang sarumbungan. Alangkah baiknya tampolo tak kumpulan. Kita geser pangantin pulang mendoakan. Bila nang ulun berdoa amin akan juabian. Jadi lawan pangantin kita mendoakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan nih pangantin pian nang panjang umur. Mudahan sehat badan, mudahan sehat pian di jalan ketaatan. Mudahan buhan pian rezeki dilancarkan. Mudahan pangantin ngapa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan pang pian ini nang pangantinai pian rohoi rahayu. Mudahan tontong mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita mendoakan mudahan buhan pian hajat dikabulkan. Mudahan abang amal selalu dikuatakan. Ini bangai cukup ada sampai pekaringan. Sehingga bini pian kainal hakas betianan. Jadi lawan pian kami mendoakan. Mudahan buhan laki binian dunia wan akhirat tak akan terpisahkan. Telah terpisahkan alalu madihin ulun nang mau ucapi. Bu terima kasih lawan pian hari ini. Atau kakak baju hijau tadi juga memberi. Mudahan buhan pian sehat setiap hari. Mudahan sabar taan kita lancar rezeki. Apa usaha pian bertaan diberkahi. Kemana nang hajat tulak bertaan dilindungi. Lalu nang tak lupa madihin ulun lanjuti. Kepada adik-adik pulang sabar taan. Atau kakak-kakak nang ada di hadapan. Atau juga ibu-ibu di muka nang tak kumpulan. Salam dari kami ini sabertaan. Kami dari negara dari desa Baharangan. Jadi mudahan kita bertaan umur panjang. Juga nang mudahan bang sehat sabertaan. Lalu nang lawan pian sudah lawan pangantin tadi kita doakan. Lalu nang tak lupa berdoa sabertaan. Lalu nang nih doanya bila ulur berucap amin akan lagi pian. Karena ini doa baik nang gesentuha atau pian kakenakan. Jadi nang tak lupa ulur mau ucapakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaan pian nang panjang umur kita nang juga sehat. Mudahan sehat kita bertaan di jalan taat. Juga nang sehat kita ini nang walafiat. Nang mana nang dering mudahan pihan sehat. Mudahan pang kita rezekinya meningkat. Segala bang usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan bertaan kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaan kita nang dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertaan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. La ke akhirat.
sudah jua pian nang tu kasini lawan kami mangabulakan jadi nang kada papa saumpama kapalaminan istilah tupang kata pian hendak beputuan jadi nang tak lupa ulun mana rusakan bila hendak kapalaminan ulun menyilahakan tapi nang tak lupa tadi nang sudah doa kita melanjutkan jadi nang dimadihin ulun melanjuti jadi bemadihin satu mata lagi terjadi kita bemadihin kada tapi lawas lagi kepada tubang ibu baju kuning kali ini selamat berjumpa buai nang lawan kami mudahan bang pian lawan nang anak pian lelakian atau bebini mudahan beres kalau dilindungi lalu nang tidak lupa ulun mau ucapkan jadi nang pengantin hendak kapalaminan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi nang lawan pian pengantin ay berilaan mudahan pengantin selalu disehatkan jadi nang tak lupa ulun mana rusakan membawa bemadihin lanjut nang saurangan lawan bapak ibu ini sebertaan sebelum madihin kami lanjut berjalan alangkah baiknya sekali lagi tepuk tangan lah tepuk tangan lalu bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu berataan hari ini lawan jua nang di muka ulun ucape atau abang-abang berataan hari ini mudahan buhan pian sehat setiap hari nah umpat memberi pinanya belum bebini jadi gini doa lawan pian di khususi mudahan bangai pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rejeki nang mana masih bujang mudahan lakas bebini lakas bebini awan aja di bang kami terus melanjutkan kepada bapak ibu ini sabarataan nang mana di jalan sedikit ke pinggiran karena ngalih baai buai orang datangan jadi nang lawan pian kami mau ucapkan nang ada di sini pastinya berataan kami nang tak lupa banyak meminta rela minta maaf lawan pian apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada tersalah baik nang sikap kami maulah pian kada nyaman atau atas salah ulun nang dari ucapan nang maulah sampian dalam hati kada nyaman lalu minta rela mewakili kakawanan jadi nang lawan abang terima kasih banyak pasti nyabanglah lawan pian masih hai kalau bujang asal jangan pecah di tangan lalu nang tak lupa kami mana rusakan tak kita matihin ini melanjutkan lalu nang tak lupa sedikit ulun padahi kepada bapak ibu berataan nang di sini lawan ibu-ibu di muka nang tu belagi saumpama sampian hendak disayang laki bila laki kaina bulah datang begawi pian sambut di lawang lakas-lakas purihingi jadi lawan pian nah ulun mamadahi saumpama laki uyuh kaina nang tu sampian bulah nang mauti jadi nang mauruti hari ini ulun lajeri terima kasih pulang pastinya lawan mahaji pian bang memberi pinanya nih memberi kada sampai di habisi karena tunggal palihan biasa pulang menjulungi jadi terima kasih mahajilah hari ini mudahan bang pian mahaji ya sakaluargaan pian nang panjang umur berataan sehat badan mudahan berataan hajat dikabulkan mudahan tu sampian rezeki dilancarkan mudahan bang pian nang apa bang usaha diberi keberkahan dunia wan akhirat berataan
bendaan salamatan Allah Salamatan jadi kalau kaulan nang mau ucapi tadi nang bemadihin sudah ulun padahi lawan ibu-ibu ujar sudah belagi bilanya tuh sempian kaina nang laki uyuh lakas-lakas diuruti jadi mau uruti hari ini ulun padahi mulai di kepala bulah sasar kadahi abet turun bang ke bawah kain hapian ke pipi jadi pangkap bahu kanan bahu kiri lalu kaina ke pinggang tapi jangan digeritiki mau digeritiki kalau sariki lagi lalu nang di bawah pusat kikira nang lima jari mau urut di situ bulah nang dilawasi karena ada senjata bisa hidup bisa mati lalu juang itu ujar bisa tak karasi saumpama bang karas pian nang malam mahe lamun nang karas betarus ujar orang lakas jadi lawan abang-abang pulang saberetaan sedikit bang nasihat ulun bebapadahan jadi bang nasihat hari ini ulun ucapi kepada abang-abang nang ada hari ini masalah bang ubed atau bang narkoba jangan hendak dicobai karena tuh bang bangai hujan merusak diri jadi ini kisah ada zaman bahari ada seorang pemuda inya mabuk hari-hari inya kecanduan kada kawa maampihi apalagi bang mendengar buai nang musik DJ kepala unggut-unggut tangan sambil menari jadi saumpama pian nang kecanduan dasar bujur tangan lehe lalu ada waktu malam inya hendak mabuk lagi inya masuk ke rumah langsung membuka lawang langsung membuka lemari inya hahar-mahahar bangai asik mencari rencana hendak mabuk kenapa kada jadi sekalinya salah untal tak untal obat kabeh lalu madiin ulun nang malanjuti jadi nang lawan pian ini seberetaan nang mana nih bang pian ini nang tak kumpulan baik bapak ibu atau nang lalakian kami bemadihin mbah ini istirahatan karena jam 12 sudah nang di tangan salah lawan hilap mohon dimaafkan lalu terima kasih banyak nang lawan pian nang mana nih duit mah beri sawiran mudahan saberetaan rezekinya dilancarkan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu beretaan nang di sini kita bemadihin satu mata lagi berhenti hendak membawa pantun ulun nang mengakhiri kabila jerujuk tadi daun jim mempai ada paikat lagi ini dedayan kain apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari bang antin apabila biar nang makan samangka bila nang hendak kenyang datangi kanak jere lalu gasana bang antin kita langsung berdoa mudahan tuh bang antin selalu bahagia lalu terakhir buai ulun ucapi mudahan beretaan sehat setiap hari jadi nang lawan abang terima kasih lagi mudahan buhan pian nang bujang lakas bebini lalu nang tak lupa ulun nang memadahi salah lawan hilap mohon nang dimaafi lalu nang terakhir ulun mau ucapakan kalau bang ada kaina sumur di ladang bolehkah tuh kaina kami menumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang sehingga dilain waktu kawa bertemuan lagi bila kita itu mencuri landak ada nang kura-kura hendaknya di perumahan kami hendak bermisi satu mat memandang terbang kami bersatu buai kami bertahan lawan adik halus nang diingkut di tangan mudahan sasar tuha inya ke depan nangisan mudahan berbakti kaina lawan kuitan jua mama abahnya begawi para jekiat lawan bang kakak mau ini ke depan sayang
waktu kau pulang